Rahim, kwezi watukufu wanama wa Komori, mjundrao harumwe masiwa yomane, mjundrao ngazija, mjundrao nzuani, mjundrao mwali, mjundrao maore, ngani mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Ukamitso do zamba wa Komori, kaheni mwana mkomoro wana jundrao, ulofieri ya kene nationalite komorieni ngani mniko salamu juu ya hahe. Mnezi Mungu ya mhifadhi, Mnezi Mungu ya mnike rehma, Mnezi Mungu ya mnike resiti njema, Mnezi Mungu ya mnike ye sante. Insha Allahu heze baraka za Mnezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu. Ngamina message mbili basi nazo nzibehe usiku leo. Ganjo huja ni nike alerta mashababi wa Komori. Du shababi wa Komori intika do handani nzambao shanga njodi nji nzambe tsena leo ni nike alerto shababi wa Komori. Uka waonosu kwa jana ye jeni yarete wa hahaya ya kanza pashie ya tawe yende direction inkoni bese onwa mbao kabisa kanzende Tanzania shaha haparswa hahaya hakanza pashie ya tawe. Ukazinti do zamba banu Madami, mimi Hassan Issa, le négociateur de la République de Patagonia Comore. Haunde manama mtukufu ya njaba naba saha madambai manama mtukufu. Hawe manama Idrissa Moussa au Tilaki au Kems. L'objectif est kari jabanu singa si hamanga si porte-parole wahe masiwa yomani. Garongo wao hele zina la wana Komori. Rijabanu izori jojua izojori ishia ekangarjo shinda ritataze wandu ritataze wa Komori watijana na problemu watijana na msiba ngarjo jari zambe banu. Salama mwana mtukufu Hamdan Jafar yabo mimi negociateur tizamba nganjo njanika aleto wa Komori ukaya. Salama mwana mtukufu Taukas salama na zondele mrado fa natation mona ya jeune yarete wasukwa jana hahaya ya kanza pashia ya tawe uende kina wakatamuro magari harimo mji mtukufu wa Singani uende kina jeune wa hadalo ne daula ya mabajani daula ya mafiti daula ya labwetsi daula labwetsi garjo hujarme message hiyo bangio très important rigeria shelizo rigerdo sheliza o shababi wa Komori. Message ya bili batukufu nganjordina piezo na kambosu kwa jana concernant ze lettres mbili esa mimi sinazia sina chililia ze lettres zila mimi sina hichililia ye lettres he front commun wafanya wanziha waka féliciter ye président sénégalais waka féliciter président sénégalais ukaye lettre ila c'est la lettre de la honte. Ye lettre wafanya ye front commun ila lettre ya mswala ta jamba ka immature na bamba ma politicien ça immature ganjwa dini bere lettre ila ba minja kubali ye lettre ye front commun non misina wala che parce que waone sakawo ondo anemi wa hensi ya hatu onde madui wa hensi ya hatu na tena ngwa regrette mwana mataukas ngwa regrette ça ou il va regretter un jour ou l'autre wone sakaya onde madui wa hensi ya hatu garjo jarme le traila kamtona haya uka Abdallah Abdou Hassani wala si politicien Abdallah wala si politicien katina parti politique katina mouvement politique shalam rohe société civile wala ngena garchomba ka de chef fa shababi de shababi ya ho shababi katina mouvement politique notizambe eletri anziha mimi franchement ngani mshukurio ye eletri anziha ba ka eletri anziha kajade ya madomana wa hensi ya hatu kajade ya sharafa ya hensi ya hatu yonde letri Abdallah kaja masione karigabo dictature Komori kaja kansi amba mnyanya
hein chaque félicite président sénégalais ukaya nganu félicite dungia fanya hazi njema fanya projet gwano ngarjo jarme message hiyo rane jaje message andani ngana nzoni jibu wanama rulani mwambana nzima mwanama mtukufu Hamada Mbaye rulani mwambana nzima bati mono hanchi abantu ho tukufu haho mwanama mtukufu Hamada Mbaye ndahu kana baraka nganutsaho ndahu kana baraka nganutsaho utijebanu dojibu mundu utijebanu dojibu wandu ho tukufu haho mwanama mtukufu Hamada Mbaye s'il te plaît mon frère salama mwana mtukufu mwana shwangu Farouk Bekam s'il te plaît mon frère Hamada s'il te plaît baba wandu wanu mingani wajuo ndondondo wandu hedole mabajani activiste wanu nanu wandu wa unauze ntuzinu wa hiao mazerezo wa hiao ntuzinu wanunga ni wajuo ngani Joseph fikira za hao ngani juo ze projet wa kanizo ngani juo mnyanya wa hao ngani juo hela hao ngani juo ze secret za hao kotika minao harima l'opposition ba Hamada Mbaye mwana mtukufu Hamada Mbaye ba Hamada Mbaye salama mwana mtukufu Ringari ya Gaya President wa RDD se Fakimra Dabisama na zondele mwana mtukufu Kikima Weni salama na zondele mwana Muhammad Madi salama na zimodeleni mwana mtukufu Hamada Mbaye unishile zonu hambiao uchijeba nudojibu wanru bana abo to message ya juzila bala watabiha ngojo kambe to message mbia to message for yishilwa nwana Komori o winji o wa Komori weshia yobotoka wanru watabiha esabalango ngwa unaokaya uwatushe watabiha yabonga jo hesa hiyo wandiso tsuna wandiso kritike wandiso deya muhime message yako epase yabo basi ba Hamada kutawa lebweti warenti wado tukuza babungo tukuzao ça c'est bien monsieur Jiwaka ndo doni tukuza négociateur wenandrabo monsieur Jibiwa ekatsono ndungwa ni code de réponse ngwa nafishewo ngwa ni kritikeo bali tijwa Jibiwa ba Hamada Mbaye bali tijwa Jiwa mimi yabo ngwa uheza uhajuyu izwale mangono sokaya kutima bani hao yabo jijo dwanga nado na toto wala zaka ngojo dwe ngorudu ujisantini wemrwa ganye komba inu wemrwa wakazi wa mdai ba Hamada halafu ngorudu ujerejeza dingoni non s'il te plaît mon frère wanu wanzo wajulwa kuishe message wakato wanru mimi sinavumba zesimu za hao kuishezo wakahamba ukangarulindawo unijibu nganulindo nijibu sishakabo mwanzo ya julwa uheba nudo mvumbua donc madame mtukufu Hamada Mbaye s'il te plaît mon frère kamihu tukuza miuhanza wende manama kejajo kirikansu par heni siku au moins deux ou trois fois par jour kejajo kiriba Hamada nganutsaho hotukufu utijibu mungu ngono heli nsungo deziwa onaula dungo nemfinyo olamba karo ha umoroni heni sukwa tsungo haini pano hansi engodona nejani mjibu banu ola dungo nemfinyo kata kangurongo mbukele wezo ambao yetu nga sheli de sheli mi gusonyenya nyenya ono katujorongo ilande mfinyo ba Hamada odona kangurongo nyanya yemrujo ba Hamada njokamba non sérieusement na bloqué ma différence ba Hamada s'il te plaît na kemba différence wa ni onondo ndonde ya osha iwonjo kajibu nambe shakabanjore abanjo yabo tizamba yabancho njirejese dingoni ba Hamada manama mtukufu Hamada Mbaye ngani njwar mwe message randi jaje message ndani batukufu toujours ngana nzoni ninjie ngancho sanganya zombili ngancho sanganya bayo de kinazi message katowa njeni ke dura de réponse akadwa bilitsena ba zinishangaza makauli akamboso kwa jana osukwa juzi na msamahani osukwa juzi Fahreddine Sedabudu sina lelo nono mitabo kaze emakatianu ntuja bani mdeye ngani mniko conseil yendata yelewe izo ndizo nanza wabaha
Faridine Sedaboudou ngananzola tayende yake conscient yelewe yaje à la réalité yende mana kaba sinado kantsiba nimvumbwana nemdeya nono nemde nono donc tizaba ye front commun zelettre tazinu ngadinzi biramba bitsena ngantsoni biramba bititi izona kamba jana ngantendo ni biriyo ranganje ni kaze ye jeune waho yala harumenje mtukufu asingani ya parisi wa haha ya jana yakanza pashia yatawe ngantendo ni birarumwa haruma zelettre mbilizini rangu haruma zelettre mbilizini rangu batukufu voilà tazinu ngansomo ya he front commun ba yondi na nzoni yonde ni intéressé au swafi ba komore mwelewe ka kweli o wanruanu kwa tina direction o wanruanu kwa tujua izo wanzao sa yuno ya he front commun sa yuno ya he front commun sa yuno ba komore nganso soma ngadinso mbaba hanu ya front commun wa déraper ngansomo se faisant comparativement au cirque électoral du 14 janvier et ses conséquences désastreuses en Union des Comores. Le FCFV, le FCFV ne manquera pas de s'inspirer pour mener jusqu'à son terme la lutte contre la dictature d'Assoumani Azali et son clan, Inch'Allah. Et Fanyano, ou un des secrétaires exécution, Ahmed Hassan Barouani. Ça, il y a une lettre Bakomori. Ça, il y a une lettre Bakomori. Mimi Tizamba in kadabili ni toa parce que ngami étonné au androni Luanzia. Mais quel honte Barouani ngandre Jaitsena, mais quel honte Barouani. Mais quel honte Barouani. Mais quel honte nyonyana tswahe front commun. Tizamba bani kamtsona haya. Namnambia nsi wadungo dawe tsahansi waje watowe e president wa hao. Est-ce que Ousmane Senghor ne président sénégalais ya votoa juzi? Est-ce que wende watsaha wende Mali, wende Burkina Faso, wende Chine anazi, wende en Amérique, wende en Argentine, wende au Brésil? Est-ce que wende wapara wanru arimazenti hizo wende waparokaya na mje marito leye Makinsali? Est-ce que wazifanya? Kwa jazifanya. Shawaba kiwewe wawo wa mobiliser ye population, waonesa ye population, ukarimaze voti population ya Senegali na rivoti contre Makinsali, contre les candidats wa Makinsali, ils ont wafanya. Chaque jenda watsa des étrangers kwa jenda yemana salama mnamtukufu Abdallah bin Ahmed salama na zundile yemana sisi wa Komori ya opposition ya Komori ya front commun ya lettre he front commun emana nyinyi mwanzia mwa beha félicitations parce qu'il y a joka njema banasema mwa joka mbeha félicitations ama Abdallah hamande lettre he président wa he Shababi Mkombozi Abdallah Abdou Hassan et comme tu beha félicitations abobahi senegozo nyangu shamwede mkazo kaya rijo hanza mjemri mrumbise rijo hanza rikamandanyi rijo hanza ri inspire mjemri toleye mjemrumbise ritowe dictature ya Assoumani Azali nabona mangalilwa hamadarau kwa tsoma de president Azali Assoumani sha Assoumani Azali namtona madarau cha yao kono namchesha madarau na Assoumani Azali insha Allah. Mais quelle honte. Izo malgré Barouani nyandwa he front commun malgré mandisa politique rangu hale mimi négociateur na tsokani sa politique 2019 ubanu esanga mihamanga mi mature ngami na mature politique hanani salama mwana mtukufu Rimka bebe Rimka salama na zonele bueno ndio hama mimi négociateur ngami mature en politique en l'espace de 4 à 5 mois et ça c'est le politique à Comore. Bah, le politique sur le jamdan bemnyanya analyse, il faut analyser et makauluse na mrado analyse zenu ngozinu ba Komori mrado analyse zenu ngozinu halafu hiyo ndio hiyo hizo des analyses za hangu za he letra he frokoma heli wanziha ba Komori ngardi some tena no il faut mwishienro
bwa Komori. Ça c'est grave, ils nous wafanya. Ça c'est humiliation ya henti ya hatu. C'est l'humiliation ya henti. Parce qu'on connaît ça au kabanu henti hatu inutinti. Nabo Sénégal il a anti souverain va heya hatu les îles Comores inunti souverain. Yabo Sénégal wajuka jawa watoe president Zabarindi. Yabo besinga jomerwa ni dasine pays Sénégal kande helio. Wajuka intervenir Zabarindi. Oh Henry nensi hatu. Bo Barwani wo Henry nensi hatu. Ah nakubaliani inu electric no Barwani mderape. Na mkubali kama mderape mfanya nayi. Ganso mbabi tena. Non, il faut se mettre là mwisho bwa Komori. Se faisant comparativement au cirque électoral du 14 janvier et ses conséquences désastreuses. En Union des Comores, le FCFV, le Front commun, ne manquera pas de s'inspirer pour mener jusqu'à son terme la lutte contre la dictature d'Assoumani Azali et son clan. Mais quelle honte, Bobarwani, Tizamba. Mais quelle honte, Bobarwani. Tizamba, hata Abdallah Douassani, ou un politicien, ou un parti politique. Namtone stratégie à Abdallah, hatwa félicité bahi tsayinou, félicitations et lettres tsayinou, hatwa félicité bahi. Félicitations bas. Inde lettre Abdallah Douassani. Félicitations tsayinou. Voilà tsayinou. Je suis heureux de vous adresser à la suite de votre élection à la présidence de la République du Sénégal, mais très vive et très chaleureuse. Félicitations. Voilà. Kabati kam Abdallah Kadjamasione yabo ngabo dictature Komori kajambo kajambo namjamru mbise namjamru towe Azali bangari tabi hawo namunje be population wa tabi hawo on Abdallah Kadjamasione hata l'objectif ya electria Abdallah. Félicitations bay shemanu bobarwani kama nyandruma politicien ni kamtsona haya Tizamba ngani immature en politique. Bobarwani, nadamleneza kweli. Zinua lama ngani sauka kweli kamtina tamba direction. Zinua lama ngani sauka kweli kamtujua hizo manzao. Wana. Zinua lama ngani sauka kweli kamtunika confiance ya population ya Komori. Kamtunika confiance. Wana. Kamtunika confiance. Mais quelle honte. Sabu l'opposition ya mafisi hoka wa ariwala likiwa juziho harimwe ya investituri ariwala likiwa harfuno ne Kiki Mohamed Daoud alias Kiki na Sedi Larifu ariwala lenda opposition wala likiwa wende wakansi au tribune kwa agenda wakansi wala likiwa ema chef d'etat wala likiwa neze gouvernement wala likiwa neze délégation wala likiwa omala wakansi shawo wende wakansi au tribune wale maraïa. Mais quelle honte. Non, c'est honteux bwa Komori, sérieux. Le hama wende wakansi ngwangalo hotel jao. Wakansi ngwalinda wale ganya. Kwa ilanga ma kojale likiwa. Kikina Sedi Larifu wala kojale likiwa. Ile fasiria bale na maono ndo likiwa la wakansi. Fune mwado efficiency ya hatu. Mwene mwado jafishe bokiki. Bo Sedi Larifu. Mais quelle honte, je le rejette. Mais quelle honte. Yesila si hamba si wakomanda jukamba. Halafunga madoba langa fikiri kabala ma Sénégalais, le Sénégal, on a juka jawato Azali. Bari mwende hula. Bananga bandu wafikiro heliyo. Balari le Sénégal abora henda, ngwa jojo to Azali. Ngabwandu walo watungo revu, ngwa una revu. Ngabwandu walo na revu zeno hizo. C'est un pays souverain. Le Sénégal, c'est un pays souverain. Wajuka jawa wambingwa toko do ntsatu zabarindi. Wo hinri nasi. Wo kabido to Azali da siwasi. Dani opposition dani. C'est tout. Personne ne viendra. Ni les Sénégalais, ni les Maliens, ni les Américains, ni les Français, ni les Mauritaniens kabati nsiwa jo ujambe ngwa Azali ngwa zabarindi wo hindri nasi wo ngwa una problemu wo ngwa na problemu hindri nisi nawo kasela problemu si nawo na relewane tu ale ni bwa Komori na rikubaliana bwa Komori
na rikubaliana bwa Komori le suala lini lisikiri jarido hada lo banu ne l'opposition ya mafitini ise ni opposition ya nrabo basi unafiki bahi garjoka ile wajole suala lini azalie mana yatu invetiwa kaja invetiwa emana tuhenda kaja invetiwa president sénégalais kaja invite ma president wonja tu invetiwa tizamba juzi e president ivoirien Alassane Ouattara invitiwa kaja invitiwa ye president Camerounais Paul Biya invitiwa kaja invitiwa ye president Niger invitiwa kaja invitiwa badinga ma president wenji yabo zongo ne sokaya ngone sokaya wa ma dictateur hauko tsanziwa msidwaze kala ambassadeur wa hensia hatulo Senegali handra kabala handra invitiwa ye représentant l'ambassadeur sénégalais handra invitiwa karma investiture cha azali kajenda yabo maudu et le 26 mai et ka azali ngufanya l'investiture yabo kana invité président sénégalais et kango kana invité kango bakaba si problème nzenti zino yentia hatu ne Senegal kartina problem sina problem sina hata wala kartu mananda si nentia Senegal non c'est juste kajamo invité yabo maudu ka azali ngufanya investiture ijo kiriba yatimo invité chakaba si problème nganjibu Fahari Din Sedabudu watukufa nanzo mwishie makaulu tsaya nufari ya mba oka vrema janao masi usikanti tishiate ne video ya Fahari ya yamba juzi zini shoke indema na kananzo tena nimjie banu mwishie makaulu kaulu sali nala yana mba obano ka vrema sa matushe dizo na hamba na mwishie mbabi titi zo ambo banu mbabi titi mgajele nto kaza obanu ya zambao na mwishie bwa Komori msamani rangu ni na mwishie batsa yabo mola duwani ga monao umo aeroport nga monao kukutsona mola duwani hede kutso angamize diaspora yuri hamma yorenge se mali edasa na mwishie yabo directeur la douane na mwishie tiali yabo o aeroport ngo sihongo kwamba bala we mshenzi wangu kwanti ndo ati na bodo uliso wede uno so wede uvazo wede uronde zo mizo konti bien kwazi tu waondo aboge il est temps ya humle jeni banu cheri men mabie ni ukana na rishaje zeni ya unafiki na rishaje zeni ya za tuna unafiki nyesinga chorinka taufiki banbora bangari wanao yoki yana ikahamba ngufanyo nayi uinga we mharo mwambia ukangufanyo nayi wanam wakwambie mwanama Mohamed Baruf harabu akumbwetu ebanga mazoni fumbu dawa bekatide tu wana ipende sene ze orange ne ze sertwa ikari wana ndo wa fumbu bien sûr tiali yabo ukaibande na mno tan kaimi mlo abichirana ni kaimi tuna partirana ni rikabanu mbato chamba na mtulilie baka tuko finalize tuko na mwishie batsa yabo nguza bwa yabo ngusho na mwishie ba Komori na mwishie yabo yala mabora kabondo wasa Komori da huru yala mabora kabati wangu wa kweli wa kipanga chao sheika kama zoma hamnari hadi watu wadoto ni chino baka tuko kufanya chao hicho usiku ya kaulazimu lisoma bara iliriwane wanabaka na mtisiye mtani mwade mulo na mtisiye na mtifanya rombo watijo chirigeri watijo chiritabu isombia mzio no shanga nywa haranga nyama warafiki kama tusubitu mabakana me zinda simezadelo bichara mwaka batiko usarulo refu wallahi tibe hawandu waidi na wakurashu basi mwachana oili wamba chine Fahari Din Sedabudu tizamba hafanya presque 30 minutes message spécial ngama yo message spécial ya ka adressé au grand patriote wa hensia hatu de Jamoule, ça me parle Jamoule, le grand Jamoule wa hensia hatu Abdallah Douassali hafanya 30 minutes hakanti ya bongo tsomu kativo sima hahe sharijo kolandai hazamba nro rika udo fikirika opaze miwani wanu wajo sabo onziani rutowe azali shale kaulu vraiment la ni touche banu surtout so afiba Komori ya subutiambo kaya Abdallah wala Ricardo Mlisa Abdallah wala sida rimlisao
haprofita bwana inu Ricardo Mlisa hasaba bantu bakomori Ricardo Mlisa yapana nzonjeni jibubo bo Fardin Sedabudu Mohamed Rokaya Abdallah Abdou Hassani même avant 2019 abakanjaze bwana zinu haka gagné sa vie il était bien il gagnait sa vie bon même après 2019 afana bwana inu haka gagné sa vie tranquillement dalangene ngufanya hakajifanya hazi hakaujisha sambano hakajisha hazi Abdallah Abdou Hassani ngene famia hai ngene wandu proshnao ye famia ho wenjingo hunu bani manyanya borto ya mzengo hunu wode churambo kaya wode mjoja ya jabana wambokangu profite ne dawla mabajani hakaulisi wa ne dawla mabajani mka humlisandro ngondri mka unika ndrungondri bofar mka unika Abdallah ndri bofar din Sedabudu mile swala limisina blashe farifa jelezi Abdallah Abdou Hassani humnika ndrungondri vanuso wahamba mkahumlisa ifasira yabo endri ifasira yabo mkamlisa yeye dene famia daye ne mrumishe no wana yone fasira yabo bofar ça c'est trop bofar ngodo trop bofar Fardin Sedabudu ngondo trop sinti haki tizamba wide mwana nyuho mlohari mabada nzima mlohari mafikira nzima mlohari maproje nzima proje dai ngamanzwa zale rohe badizo ndizo Abdallah nzobahe tizamba ngawune nimero telefona emano tsompara wa juende babda evano ntsoelewa emana matusa monzianindri yemana shababiola rangwaza barindri yemana wapwa zemiwani wandu atusa monzianindri ngawune nimero telefona ya hahe renga umparo juwe bufahari kwano mparo juwe shaka kutsumpara heni sikungo tsuhabani wakati wemdeya wemkalia wemkazazi fumbo wemkati wemfumbo anai wemkazanrabo abo yo problem yabo kamtushilizana yabo kutimwema bo Fardin Sedabudu yabo kutimwema ganti yore jei ekako lingwa nzo ufanye komba si hakomo wendo ake sur place uone enda wona Abdallah ukehula uone ya situation hili endao bankolinga we daba wagwa shot so daba bofar wagwa hindi chake shout so daba shout so daba bokiemba tsovadabu bokiemba yo tsovadabu shout so daba ikakolinga ngonzo sazali bonsi ngonzo umanifeste uparako mariwa semonziani ngonzo fanye kudet juhose komori wende sur place uangalie shakuna ka Faransa ukenza remazika na pesa haho ukenzi hunudo udonika wanduleso udokanzi wambeze wansao Abdallah Abdou Hassani walanga sule terrain nguona zingwali zindao ika hamba katsina to andasi monziani yabungu jwe maana il a une cause bo Fardin Sedabudu jasilo jabani heni sikuto to message ukenzi utsodo daima na nyuho we mkazandabo jinsi hakibo fari ziadi ngo mnyanya tsuhambiandro helu lo mwade tsuhambiandro endata he psychologue yo hangalie bufahari endata he psychologue yo hangalie bakutimwema hawenda one endata he mrajo zunguwe hawenda tahi mrajado yado hambana makaluwema wa marahafu ata ulekeleye uke bien bakutimwema ngawe mwade wanduwenji watungo zamba wanduwenji watungo zamba ka Fardin Sedabudu wala katimwema wala nge mwade hapete hatuopete mkoli kutimwema Abdallah Abdou Hassani nganchudu hambia ula sibani haho hata grâce à Abdallah Abdou Hassani komba inu yende grâce à Abdallah Abdou Hassani yembana inu mri hamwe on harimaze place runu place de la République et à Marseille et à Nice et à Lyon c'est grâce à Abdallah Abdou Hassani makado ndarimaze manifuzini shaka mjeju dohenda rangu 2019 Abdallah demri akado fanya tamdo kabazima yakado roiniseni nyonsi Abdallah Abdou Hassani Abdallah ndi akalo mobiliser mabavu ya hensi ya hatu enfin de mabavu ya he chez Shangazija yafanya ze coordination yafanya ze cellule au moins batsoka wandu mtoka sudemka
hatu mobilizo wandu wao shemana yatsu arrivendi emane combattre arrivendi bo kiemba tsovadabu emane combattre arrivendi pose-toi la question utido focaliser Abdallah Bahi utido focaliser Abdallah Bahi ka Abdallah ndatsongemba na yatsu henda daye no utido focaliser yeye Bahi tahojua emane mbana niti yatsu da zabarindi emane ratsu arriver harmwe bana nu zabarindi yoma suala kakoli ikakolomdu dhamana ikakolomdu ulonankili ikakolomdu responsable kablu kanju fikiri bane mane bana yatsu henda bana bana fichi bala razida wala karsumelewa ngusudenda betisala mende hadisi daina bien rifi karsulewa bala razida bala ngutso razida bala ngufanya hazia Comor Telecom karsumelewa nabo kangabo manifu yahe Comor Telecom karjaparo na razida harmwe manifu wala besengo menye komba yo wano wo izwa kabiru kanchutunde sena hai Barwani Ahmed Hassan Barwani karsumelewa ngena des entreprises hunu moroni ngena katikati hunu moroni katu hanza ya sise mji mtukufu wa moroni honziani mashababi wa shemonziani katu hanza juse parti joua wa semonziani karsumelewa anungudenda beti salama tena karsumelewa ibane manato njase wandu monzianiri dabo kaya ngena emanendri dabo kange ne magari yao dabo kange na zenyumba ngena ze magaza hizo ngena magaza katu ngufikiri kangu joja yarengwa fungwa hakadabili tena yao masuala kakweli wena akili kantu fikiri urenso focalize Abdallah nda yayeche izo ndizo nanzo welewe bo kiemba yo tovadabu izo ndizo kabidi welewe kwano izo ndizo kabidi welewe shasi mnyanya udoja we kantu wedema na nyuhu Sori sabwa Komori wesinda mimi negociateur au Hamad Mbaye au Idrissa Musa au Tilaki au Kemsa au Shaheri ya juja kensi ya do kritika Abdallah wesinda si au rukansi domdeya shawode mananyo humlar mambana nzima mloba zima siburabo mbana hanyu keke na parohenda simureke mbana hanyu sofuba c'est fini parce que comme tujilizana parce que comme tivazima wano kamsiba zima ganrejei Abdallah Abdou Hassani wala sibani hahu bo fahar ganu hambiyo sizambe mbana yinu c'est grâce Abdallah Abdou Hassani mana ya henda esaba nu yende mbada hanyu c'est grâce Abdallah Abdou Hassani shawanji wa hanyu mjoka mrongo mfungwa wawanji wa hanyu rangu hale mbana yinu joke ziya rangu hale ekati Abdallah kajakabana ijo kazi rangu hale mbana yinu bokemba chovadabu nganu hambiao zingarade bwa haho nganu hambiyo zingarea dabu ya haho nganu hambiyo zingarea dabu ya haho bokiemba yo chovadabu zingarea dabu haho bokiemba yo chovadabu ngaru hambiao hene sikucho cha banu dode wa Komori udode ya notability ya Komori udode ya sharafa ya hansi ya hatu udode ya ile zimamu udode ya notability udode ya ile jaish garu hambiao zingaria debo haho heni siku twa message mbili ngaru heni siku 3 messages par jour tuhambiando yabo tso hazini yabo utso parsa hazi harmwe administration hunu Faransa parce que kuna para fanya zi Komori utirevu ka azali ngujo para ndo fanya hazi harmwe serikali yomba byo kasuri ikango voze costume hizo za barbesi hizo des costumes ou la barbes à 5 euros diero udoja wa Jones aka uta cravate ngovo costume ukawe grand politicien we mrudhwa mana nganu hambiyo yomba benga nu hakikisho banu kuna uparo uruma ensi ya hatu utirevu kan jurungo jo parna zalendo afanya hazi yomba byo taosoni haho wala hunu Faransa kuna fanya hazar mal l'administration hunu Faransa à l'administration fonctionnaire hunu yongo revu swafi bahi nganuhambio jota mbahazi zazingizo tuhambiando sukwa jana enda tsemba ménage enda dofanya agent sécurité enda fanya livraison enda fanya hazi dans les grandes surfaces enda fanya hazi haruma ho maldo zazizo nguzo hunu
et maintenant tu as mbazi za badiri bofari utokatse arimondo unu tsamba mnyanya hata heni sikwata mnyanya jusqu'à quand ye faida hunronda ye faida hunrao utojabanu tsamba mnyanya tabasi tu gagnes quoi bofari mimi négociateur mimi maniganyo mbahino mimi ngani parce que au moins ngami na direction au moins ngami derrière harma ze fikra ze président wa daula azali ababahi au moins minso ntsolembela mbaba hano au moins mimi négociateur Asani Issa le négociateur de la République au moins mimi ntozingara mbaba hano silembela mbaba hano silembele azali au moins ntozingara mbaba hano ewe zingara ndo biwewe yewe wenga wa derrière qui c'est de l'arifu kiki parti joua parti UPDC Mamadou et parti Mwinyi Baraka RDC et parti à Campagnari on a mis partout li ils ont la main nous kwa kweli kutina tamba direction kutina shando tijama ndamba mnyanya do diragwa za hatu na shahatu weto wanyanya so mudolani hano shanga nuhambia bofari zingaria de bohaho ngaruhambia okenkomba ekombanisa isa yekombana tata inuta yujusa moyo tuhambia ndo ndata psychologue yahangalie hawonde wazungulwa bahupete endata mrio zunguwe endafanya malalao bakuti ngawe mwade wanutojua moyo no kutuzijua wananywa pia kwa tsana mwenda yinu pia watuhambia tuamba sukwa jana kutsudwa na msa milion kutsudwa wana borto hakubanu kutsudwa wana Nurdu Nimbaye kutsudwa na Omar Mirali kutsudwa wana Mbaye Tambwe le jeune Mbaye Tambwe bado ndronji watawari mwe bwana yinu ngo wenji isawelewa kabane bwana ni isa bwana yinu kanenda baba hanu abasana kensi bazi marangale ze faida ya hensi na kensi bazi rangalie o mwendeleo wa hensi ya hatu wasaya sawelewa salama mwana mtukufu Yunusa mashuhuli salama na zonile shawewe bana basa wanunga tsungo ukalifie kaya utojuha moyo upete bokemba tsovadabu wakomara basa ngwatsungo huwa nakangwa ujuha moyo wakomara basa esa wende ularumazile zonda waweche utwamba mnyanya utwamba kauluzima hata tuliliwa madagazo nezimuna warehemu ya wala zibanu bema tuliliwa madagazo na serna mutu kabati nzia kabati rutu kabati maji kabati des hôpitaux wana tukana le jimbo ile twamba mnyanya hata ngano utwamba mnyanya hata zingaria de bohaho nganhambio zingaria de bohaho bohunzarioni aibo kiemba tsovadabu zingaria de bohaho rancho jewiri wa haho ransi non sérieusement ba komor non mimi ntsumdeya ntsoma négociateur ngomposho ngomde ntsumdeya zinu alama zinu konsena nzuni nikeka ya ziye ya rensi ya renso sudai manya ya tudodeya ye manyanya wali harma bwana nzima ya renso sudamba mnyanya heni siku ya tembazi yafanye shabani ikatudeziwa misi yojibiwa kamda nika conseil bon négociateur négociateur sidoro ngwa hakuyu heni siku bon négociateur banum ganye komba yinu kuransi kutawadi ngosi wano bon négociateur rikubali kamganye kuzia ono misi yojiba kamda nika conseil mimi kamda ndongoze heliyo ikamra ndongoza misi yojibiwa ikaba tsobu amro heli na doni ka conseil misi yojibiwa ikamra tsonona ngani fanyo nai ngandorongwa nai ndwandrongoza bonegosatwe balango dorongwa nai bonegosatwe njakubalizo wahamba bonegosatwe badi misi yojibiwa yabanjo na kantini fikiri izo wanambia yonde heli ya mwanadamu salama mwanama mtukufu kiltima ibura salama na zondele ngwana watukufu ngari njar mo donne message zamba nganjo njanjie ce jeune des jeunes wo yareto su kwa jana des jeunes wo yarete wo su kwa jana watukufu na musanil fotola hahe nganjo kamlion har maze media doi wa inde jeunes yarete wo su kwa jana harete wa jana hakanza pashie yatawe
d'après les informations hakanza pashie yende harima nchi ya Tanzania ya tawe hakata zabarindri wainde kina owandu wakatomsajaja harima nji mtukufu asingani oyo hawo singani shainde kina wakatomsajaja wainde kina wakatamuro ye magari yakabisi wa honziani juzi nga mzijwao juzi esa ye president wa Heseni Idrisa Yabalia bandu wa hedaula wale wamfunguze mashababi bandu wa hema shababi wa singani watuka hanza jenwe itsaba harito su kwa jana arima airport ya haya Tsoi ye parwa Usufa Swadrudin ye para Usufa Swadrudin uhawo tizamba uhawo singani yende kina wakatomsajaja harmonje mtukufu uhawo singani Usufa Swadrudin yabuba komoro hajilifu wahani gamjwa wakaya baroha convocation za timu 12 zabe harimo mji mtukufu wa singani ze convocation hizo zibe hwayiho zinikiwa eshamfa mji de chef wa mji mtukufu wa singani yataho wandu wao yataho wandu wanu wajonde wajeleze o mahakama wajonde wajeleze wainde kina tizamba hakanzaju hata wasu kwa jana haparisiwa nele autorite komorienne haparisiwa ne polisi haya yabona munika kweli wandu wakatomsajaja harmonji ntukufa singane bwa komori yabongwa ngwa wa harima liste rouge yabona munika mitsulo zamba kabanu ngabo wandu wenji watomsajaja na mayensi ngabo wandu wenji wambawe se wanzao ngabo wandu wenji watungomena se wandu wangu harima liste rouge warengwa zesimu zahongizo yapo yabwe armazi e frontiere ya harimo frontiere hensi ya hatu ze frontiere harimo ya hatu henem yere wa convocation henem rutsahwa banambo kamduka jera wa convocation shejo kirika mrungu tsahwa hetendo yafanya hawitendo yakanza yafanye haumirongoyo yatukabidi yambe hamande mwana mtukufu ya loho prison makati yanu Mwenyezi Mungu mhifadhi wa banali yo Mwenyezi Mungu jalia tola tihaleba insha Allah de mwana mtukufu lo handezire na moshele makaluma ziro akahamba ukaya nywanyana so l'opposition nywanyana so hedola mabajani na mjuhe ritahe owana wa hema dwamana wa hensi hatu ruwa ritso watsinza ruwa we wafi ritso watsinza ruwa we wafi wede mwana maluha ndezire hafanywa harengwa hafungwa jende maana ka yarmaze frontiere kabati mdujo échappé hene mdujo ka hani kwa convocation hawe hene mdujo tumulwa hakanza fanye zitendo zidira armenti hatu emruwana juwe ngan repete tena emruwana juwe ukaya kana ushinda yatawe ngujo parisiwa tizamba yakanza tawo kwa jani minde keno wabeshwaze convocation mrati tawe mruna swime hena mrujo kujo sarmenti ya hatu hawene mrujo karmenti ya hatu ngwanjo asisebaya ngwanjo asisenkodo ngwanjo afanye kudeta mruna swime eshababe ngujo ifwa jeleze imana kauta leba ya singani za barindi singani imana katamro magari ya wandu magari ya serikali magari ya hema raia wa singani tena imana katamro za barindi mekele droit ya temro magari ya wandu yo hatwari wa komori yo deli yo krimu kuyu swafi si mashababu wa komori ngasihule swafi kartu jirandi konti ukabazi kazirendwa hotona napate hotorenga essence ndenge des alimeti nende na lume gari ntolita mro gari la wandu ntolita mro bure batsabari tamboka utije hunu yo krimu kuba komori subhanallahi
halafu mashababi wanu kwa tujirandi konti kaya nono zikazirendwa na nsifanya za ngozini bali ndo zifanya bananjora ngo nifungwa au nulwaya sha yengo ndo ate mrogari la wandu za barindi yo question kama mimi sijambe mashababi siyonza shababi hamado hii yanijibu mimi shanda mimi Hassan Issa le négociateur de la République de Patagonia Comore mimi Hassan Issa le négociateur de la République si johansam shababi yanijibu le swala hilo ngondo ate gari la mrudo amana au mru raia ngondo ate mroza barindri pourquoi c'est quoi le sujet c'est quoi le but ngo jikaunda ngondri ye faida jikaunda ndai ka utamro le gari la wandu problème ba Komori unaripone shari ba Komori sha c'est pas facile hein? Ba Komori sinyangu ba Komori ngunarifadhi mnazi nazi ba Komori ye hakingo ndabya ba Komori haki inde helikanu kwa so haki wanungwa tunyonjo malahoni atu aritemro wanungwa jorenge magari ya hatua ya temro yonde haki msahao nywana sodela mabajani yonde haki msahao no nalikubaliana ba Komori alikaba simbu yango mwanyanya kabatsu jo uyengo mru mwanyanya si rabazima sida munzima shakaba simbu yango mundu shanga ngari ngawo zitendwa ziziro ngari ngawo mwendelo munyi wa hatu izo ndizo ngawo shaka simbu yango mundu mwanyanya mais quel droit tizaba urenge essence urenge des allumettes haurenge bougie haurenge briquet wende walime gari la wandu litemro mais quel droit narikubelana litu alelo ba Komori isi haki zansi haki izinu ngarichukamba mrajarengo afungwa dictature Komori mrafungwa bure yabo fungwa buraji ufungwa bureje ye ufungwa bureje no ondota magari ya wandu mro hondo hutanyumba za wandu mro yabo hufungwaje salama mwana mtukufu Ardan Wahab salama na zonele yabo hufungwaje kuja fungwa bure bomwana ma yabo kujarangwa bure yabo lewo tizamba mitudo hamba mbuna ke responsable na doka responsable c'est harma les actes rifanyao nardo assume zo rifanyao ikaunja adahoni hawandu ukanzore hitswa hunjada hauni hawandu hutamro hurenge gari la wandu hutamro yabo mruna assume mkera dhibwa Komori zenogozi nuzishange rirenti wa ujinga unu parce que unu ujinga usinate gari la hema na nyuho malamji mzima sabarindi kaja huwa kaja uhiba mbahinru kaja viole mwana nyuho kaja uwa mwana nyuho kajenda hula hanyu ya tamro kaja tamro le gari la hao pourquoi je permets ndo atele gari la hao bari ngufanya hazari mwa serikali bari habange azali ça ils ont des droits ya c'est son droit c'est sa liberté yewe bosheni wewe tso azali hambango soutenir ya l'opposition ngo soutenir ya parti joie ngo soutenir ya parti ya Mwinyi haungo soutenir ya parti ya Mamadou UPDC yo droit ya hako yo liberté ya hako haina mbunge libre ya soutenir wanzo ya msoutenir haina mbunge libre ya soutenir ou mrajo kanda msoutenir narikubaliana le suala ni ba Komori narikubaliana le suala linu le longo ngam msoutenir parti joie et parti joie kwa jaka banjana kwa jaka ruma banjana parti joie et karje dambo kaya sambingu nguruma dictature sambingo nzu ya kazemwa hatsena nganzo enjeze karje dambo ngaba dictature narikubaliana sambi karja katabia si maraia ema fonctionnaire kwa jaka liva o wanda katabia hashahula o wanda katabia gazuali karja ka essence je pia rien shiba Komori nabo ngabo wandu wakaumila ngabo wandu wakakontro ngabo wandu wakapuru ese ngo yiso wandu wakakontro watojwese yewambo kangwa tomro ngwa tomro ndo wasambi
ngwando mala ni hanyo ndo atemro no kwa jazamba chaque droit chacun est libre tizamba bolewo abona bakanga mi libre ngansotine president wa hedaula ngananzo president ngamiamaze fikra zahahi mimi négociateur de la république hein nganamini ze fikra za azali nganamini ze projet zahahi kawaida mrujo shinda ya jusensi ya hatu ngarona uzalama nganiono mimi zalama kamroi ngani mniko confiance azali ngani mniko confiance e president wa hedaula ngani mniko confiance yo liberté ya hangu yo nde vision ya hangu yabongo tujo ni sabo mwana mojo ujoni uwe yabo mwana mango tujo ni mania yabo mwana mango tujo utahele gari langu litemro yabo mwana mango tujo ni halosiu udamba kuna don rongoza bari sabana ananzo azali ya mimi ntoho sio na mbaka wewe ngwanzo parti jour ntoho sio chacun est libre na mbrenti senogozino mkirati bwa Komori buhema tudingosi rifanya hazi arma akili ya hatu bwa Komori mkirati rifanya hazi tizamba mi kama simbu yangu mundu shanga riengao zitendwa garingao do uyi garingao mondelo muyi shakaba tsiyo ngoma na damu en France c'est comme ça c'est ya démocratie ngabo liberté mrungu soutenir wanzao ngabo wanzo Macron ngabo wanzo Mélenchon ngabo wanzo Bruno Le Maire ngabo chacun est libre imana sisi wa Komori tonza rikarma liberté ndi shabo bo manadamu yabo lo harma d'opposition yabo nsondawe yabo nsokubalia manipulation nso nifanya hata nikama nikendawe yabo nso ni hadaye unabendra abo unihadaye nikendawe yabonzoni amene wewe opoza wanzoni amene nikendawe nso uharaya yabongo tujoni yenga yabongo tujoni sahoni uwe yabongo tujoni mania kasi kuna dondrongoza yabo hizo yonde dictature yabo nyinga mremo dictature yonde dictature izo alama za dictature kande heli hiyo yabo nyinyi kamti libre c'est pas la liberté mkera tiba Komori alikubaliana ushababi wa Komori msikubali nje mhadalwa no ananasi wa opposition wano msikiri mhadalwa ba wandu kwa tina tamba direction msikiri mhadalwa mdaringe vya haya ta danger mrieshe les familles ha hemitsudo hamba mrieshe le wana hahe mrieshe le wanyanya mrieshe le owansani wahe wa manzao mrieshe le uanduko umwanza mrineshelea mratido jifikira waye parce que c'est ce qu'on appelle en français si hambokaya l'état de l'égoïsme c'est-à-dire être égoïste ngoto jifikira wawe hanafusia za hao ngoto jifikira wawe kutu fikiri kabala ngam na famille ngawe na wana wawlindao wahanzao na honga ulindao wahanzao wanzao do wana heni siku kutu fikirizo kutufikiri kango na famii kutufikiri kango na wanzani waho kutufikiri kango na wananizo na hamba ukamadu warengo funga uhulaya wanango jotabiha bane famingo jotabiha mtende tifu hamapuhu tifu hamapuhu bure wano mkeradhi bwa Komori kubaliana mkeradhi salamu ana mtukufa Abdurauf Saidi Funti izonza bari batukufa ngarika zobanu izonza habari antuka message juste quand nambe o shababi wa Komori mtikiri mhadalwa watukufa ngarika zobanu izonza habari merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.